Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kauruta SFB palabay-labay miyan niya tapene may bangsa tebi tahinang maharaja dalam lahat basilan idinan we de indigenous people representative. Alhamdulillah inimut-imut na we de inurungan may bangsa tebi bahagi ganta me katabangan para si kitebi basilan mag-sponsorin mismo MP Melanio Yu Ulama. Dan buaya minister si Ministry of Indigenous People Affairs BARB. Pagurungan dainin si Barangay Lagasan, Lamitan City, Basilan. Demikianan di ilaw magurong isab si Town Hall Malusu. Kuya dui sa pagurong de si waktu ini. Ansin isalong isab dan buah van si Barangay Badja tipo-tipo municipality makarugto dan buah sapi. Alhamdulillah story me pasero hingga risab na keman ini sampai driver den. Story me aahin sapi indialem sabet bisuang hadja patek kapag tapit ni banin. Teka magtaos deta kok ban. Ban makarugtulin ang bantung mahubong Sumisip Municipality. Si Barangay Bahele Bengisab tabisita inin we me sundalo sarta sinawean we mismo mayor dalam lahat tipu-tipuin we ne Mayor Arkam Istarul. Ug demikian nen sawe nen Vice Mayor Tong Istarul. Magbuo siya inin buwas duk sa dipe ganta pagurong-urong si me mahadjana si Bahele Bengin. Demikian nen makatutlo sa dambuamban Barangay Badja kuene Mobin Dalon. Si Barangay Loyal Tablas Tuburan Municipality magpaniya isab siya seminar atau activities bangsa ingge panabang si Maa heart attack atau kan lambo. Yainin subay hininangin kwa me dialipatapi na kita inin nambua inin magkalagihan dem lahat tege katawhan te sumian kone me aghapen si atagte. Kung baya ka magkakali sige-sige news amba news yakan Basilan TV inin mag-follow kam si page news yakan Basilan TV. Demikian mag-subscribe di sub kaam si News Yakan Basilan TV YouTube channel.